Sumay siko horo mi accama sab sumay on mo may e juldandu siko horo mi accama sab sumay on o wi mi okkima dum o wi mi okkima jokkere en dam o wi mi okkima alqur'ana mo jangi rubu onin sata mo jangi nisfo onin sata ko janganno yawmul qiyamati o wi mi okkima dum o wi mi okkima mo tuubi hikka o mayi ko arata mi accemo annabijo makki rabbi joma jidini beydanan sanatu kasiran hitande no duudi o wi amo tuubi e go'o lewru o mayi nyande 50 mayru mi accemo annabijo makki rabbi joma jidini beydanan asaru kasiran lewru no duudi o wi amo tuubi hande o mayi yontere hande mi accemo annabijo makki rabbi joma jidini beydanan aljum'ati kasiran yontere no duudi o wi amo tuubi bimbi ka mofte ma o mayi kikide mi accemo annabijo makki rabbi joma jidini beydanan al yawmu kasira nyallal no duudi la tadri nafsin waidatan ijaban hay goto anda ko hebata dun jango wala tadri nafsin waidatan bi ala limuti goto kadi anda ko leydi wonde o maata inna la alimun kabirun ko an ande way ko woni o wi adon kadi walla alla wimu wala safa yutika rabbuka fatarle ko nden wiete safatul kubra ko ndewa hendo to nyande gongede wiete la vérité on yawma yati karabuhu bi alsinati muddatin nyande landon inni wulure malaika jokkondirbe ndido leydi ko tongata ndi ko hande fillo ko wadi kon e mayri fil haqqi bayno wodani ndi wana enen halata dum ko dum joma dali kamilon halino dum nebi yawma ijinto addi sakhfara ha kayde filloto ko wadi kon e mayri ko dum so findinira e maydo minna khalaqanakum koni ko ndi tagana don wa fiha nu'idukum ko ndi kadi men artirta on wa minha tukhrijukum ko ndi kadi men yaltimirta on tarata qur'an hala wa sakkitingol ci dum gasi potino eto o fontende en anda fimu ko hore min balansi wal mandake ngal wallinte kamoji e bondi pesete don amijo to goddon takko bedo gon tungo jota ke ko ni lesi micro on prépare hagasa so fofi tage fongon funane hake ko ni puissant kanko landon ko uditita ko nabi wuri Isa pitanural Isa secrétaire général à la présidence on a de dernier oyna Khalilou Ibrahima jatikan Ibrahima no honto ko woni ministre des affaires étrangères on kippi fi hobbe be on adde darni oyna Abal Basari ministre d'état on babadama on adde darni oyna l'imam al-wara ki république on honto annabi Dawuda ko on nantinta on adde darni oyna nabiyullah Salihu membre de commission d'enquête on adde darni oyna Safiullah Nuhu membre de conseil islamique ko wi sata fi dina kan on adde darni oyna Yusuf Sidiki président tribunal on adde darni oyna Mayata Bunaba Soufiana procureur général on ka tribunal on adde darni oyna Aboubakar Sidiki on ko avocat défenseur on adde darni oyna Fatoumata Diarra bintu Rasulullah présidente nationale des femmes on adde darni oyna Habibi Mohamedou gidan on Mohamedou président de l'Assemblée nationale on adde darni oyna Sena Jibril no honto ko woni commandant brigade gendarme on adde darni oyna Asrafil haut commandement de l'armée on adde darni oyna Ajrailu défense nationale on adde darni oyna Malik Mikaïlu ministre d'économie rurale on adde darni oyna Malikil Kurbi gadala clé on kakan on adde darni sibeyna ko jam wonatana sa mo nan ton inde mum on sikkon hewtata on ko hande woni yawma la an fa umalun wala banuna hande jawde biddo fo nafata ko hande woni yawma yajrul mar ama gaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban ko hande woni yawma shada laka sa'ata nyande dillande darngal ko Allah tigi dali dum la seno ajimun dum ko hunde mawnde ko dum kamilon wi ibra ajangu non kitaba ka talkuruma wa kasef nafsika yawma hande hore ma yonete in kana khairan ta khairan laka sika mojjinoda mojjani hore ma wa min kana saran ta saran laka sika bondo kada bonnani hore ma kullu amalin kala golle amiltude huwayno da fi umurika ka gunda ma para fi sasi ayite joni rabukum hawla tumbintin ko rondida kon fayna tarigi baykon a wadani ke do a immani ke woddungal aswidu shadi duddi njoba fa inna khayra shadi toba ko muri mojjande njoba kulol Allah ko rusi kamilon wi wattaqullaha allazi tasaluna bikum wal arham inna la alaykum raqiba be poda micro on be bannaka fewndo hunduko on tigi o ita malaika ferma hunduko kon wawa tide nen amijota ko kifol wadi don asike bi ana dari kifol wadali don Allah silandike dengal to wata sakko jabo
ko jaborte dengal ko tagado kanko so landi ke gila ka hore ha ka tepere ka be imoto déposa ka hikkori gite den haala ko yii noppi din haala ko nani ina den haala ko luubi dum e ko lunani hore mum ɓerden haala ko miiji ko moƴƴi e ko boni juuɗe den haala ko ƴetti ko jonna e ko jonnaka rendum haala ko ñaami ko dagi e ko harmi yaya daaro on haala ko golli ko eɗen haala ka yahi atte ko tagaɗo ngaldata nde ñande o ñoƴƴa teral goo ka leydi o inna min ma sa ittu malayna baban e ko honɗum wonɗa e heltade e hoore gite fendo ko awol ni on tigi jaabo koni antagana lawɗa jantola seyɗa andi mi haaluno ka aduna hay sa huwi goɗɗum mi haalata ɗo min kadi mi anda ko honno maliki no dari ko yiɗinande o ko huluwa huludu nangemo tun callonmo ko ɗum tun o faala yo wi'e ɓe mooɓo ɓe ara ɓeyna annabi ibrahima wallumen baba mo gokari nangama o inna mi susata allah yiɗa fenowo mi murtike mi sunni sanamuru heferɓe ɓen jemma landa mi bimbi mini wona min sunni mi anda si mi landitirtake fi ɗum mi susata fattanade hay goto ɓe ara ɓeyna baba adama wallumen baba o ina on yi'ali allah no haɗi kalqur'ana wala gada idana ila adama fana sitaha mi haadudi e adama o yejjiti walam no akiju mi nanganali mo pelleti mi accanimo hakke o ina ɗum no ɗon mi susata fattanade hay goto ɓe ara ɓe inna annabi isa wallumen baba ko an woni ruhullahi on o ina on yi'ali allah no landilan kalqur'ana ya isa ibnu maryama anta qultu linnasi atakijuni wa ummiya ilahayni min dunillahi ko an winoɓe yimɓe yo rewe an e nden ma ko wori allah o wiya subhanaka senade maɗa jooma in kunta qultu faqad alimtuhu simi haali ɗum hiɗa andi anta ta'lam ma fi nafsi hiɗa andi ko woni ka wonki an wala alam ma fi nafsika kono min mi anda ko woni ka jatima wa in ta'ajibuhum sa letteɓe noon fa innahum ibadaka ko jeyaɓe ma wa in takfir lahum sa kafraneɓe kadi innaka ala kulli shay'in qadirun ko an andi wawi ko woni wo wayna ɗum no ɗon mi susata fattanade hay goto ɓe ara ɓe inna annabi idrissa wallumen baba ko a woni idrissa annabiyu o dara ɓe haneɓe o inna mi susata mi hocci mesalal goɗɗo ño'irmi ngal lebbi jeeɗiɗi ngal sekkiti e juuɗe am mi yi'ali jommu mi anda si mi landitirtake fe ɗum mi susata fattanade hay goto mo bewe wakko kiɓɓuri ɓe ara ɓe ne ya rasulullahi wallumen baba ko an woni taari rasulullahi on ko an woni imamil mursalin ko an woni nabiyu rahmat ko an woni seydi lawwalina wal akhirina ko an woni nurul madi o ara o sujja o suuya yeeso allah lando ginnomo arfa rasa ka ɓantotoroɗa ko faalaɗa kanko muhammadu o ɓanto o fewta e lando on o maka lawan la awaluna wa akhirina go amen e sakkitiɗo amen juhurina wa nisai debbo e gorko sakhirina wal kabir paykun e mawɗo la wijitana jami ana alata atika si ɗum fo moɓi ke rewima ma e siddu jalika fi mulkika misqala jaratin ɗum ɓeydata kalama hay hunde wa wijitama jami ana alama asatika si ɗum fo kadi moɓi ke yeddima mana ɓusu jalika fi mulkika misqala jaratin ɗum kadi ɗuytata kalama hay hunde man jaada fa innama yujahidi nafsi mo feewi o fewani hoore mum inna allaha la ghaniyun anil alamina menen meɗen andi ko a yondiniɗo e hoore amen o wiya oɗo gollanali hoore mum hay hunde kono ɓaydo yurmede ma nden huɓata hakkude leydi e kammu mi tubanima accumo ɗon ɓe ndara on tigui ha neɓa ɓeyna andi a hulata hersata on tigui innami andi ɓeyna andi sina saabu ono a sofayno on tigui innami andi ɓeyna a immoya on tigui immoye hoore ko yenna kon ara o gakkinaki o yaha ko ɗum ɓeynata ka tefore annabijo tawata julɗo ɓayɗo sentike kanko mouhammadou fatagol makko hewti Allah noddi Ajra'ilu darnimo 48 heures haalade ko noddirimo Ajra'ilu susata landitade ko noddira si Allah innimo ami habib ila habib pesan jimihi ko ya tippano o giɗo an ko ɓuri moƴƴude e para e parotoɗa ko wargol mo yaata sa hulɓinimo ko ɓuri e fanɗude sa arti mi itta malayka fofe ha wonta ndondi ko fayinta jantalaka an tadhulu fi dari fadhulu so newnanima natugol ka makko naatu wa innaha so haɗima yiltoɗa sariya binnatima Ajra'ilu ari dari ka dambugal so honki bafangal o potto sabu ina jira an teppere 17 ko to inata assalamu aleykum ya ahlu dari annubuwati ma ahlu safati kisi e moɗon jongaleɓe annabako ko ɗo innete ogiɗɗo dulu newnane laminata ka mon hatta sami annabijo ha annabijo nan kaɓe beeli ɗon ɓe maki ya bilal ko an yusalli akhruju yalti wana jattu darama ala babin ko woni ka dambugal la tagatani mbawde alay an hande inni makkurum bi nafsi mi sokoli ka nawnare an
salli yaltindari wa yadahu ala rasahu emo wadi juude makko den ka hoore makko kanko salli wa yunadi mo ewno emo inna wanka sahara jahari teti an heli non hande wakata janni jikki an wirnike ya laytani Incha'Allah lantantani ummi haranena danyalin simi amayde Muhammad onti bafangal o yurni o yi ali goddo mo mayata yi ata ajra'ilu on bi mo wiide yo nato we o yi ali goddo te ajra'ilu darke ka furgede annabijo banti gite mum be tijjiti be maki man anti ko an hombo lamra aytu asanu min wajan ha hande mi altagado no laba sifama anta min ahli makka ko amo makka ajra'ila makila be maki anta min ahli yaman ko ama yaman ajra'ila makila be maki anta min ahli madina huna ko amo madina dole o makila be maki anta malakal maut ko an woni malaika jomayde ajra'ilu makinam be maki kam turidu ko on dum falada o wi turidu nafsika ya rasulullah ko wonki maki mi fala kono ko fa intantali ko sa newni wa illa sa newnali rajatu mi yilto kanil dola on jallu jalaluhu mawni mango makko wa haka ja amrani la ko ne kade Allah on tindini rimmi be maka aspirni hatta yati jibril amunyo ha jibril ara murembe gayna altay sena jibril nati o banti salama be on o fayka koyde makko kanko sena jibril be tijiti be taybe awli jibril be maka Allah ta'ala mu ana lando gade guriba ara andi ngal kugal ko hewtungal o maki nami ya rasulullah mi do andi alam tasma ngale anana ali haysu qala ta'ala nukuka Allah on dali kullu nafsin jaygatul maut kala wonki mede mayde o ilti o dali innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mayde de dogoton ko satti ho on fotte e mayde o ilti o dali al mautu babun kullu nafsin dakhiluha mayde ko dambugal kala wonki sorire dom o ilti o dali al mautu kasun kullu nafsin sarifuha mayde ko nyedude kala wonki nyedirende o ilti o dali kullu man alayha fanin wa abuga wajhi rabbika jujjalali wal ikram ko woni wo hu baylanna ko heddoto ko yeso jom mango e teddungal o maka asbirni akhbirni malinta la qabla khuruji fi dari dunya awa yetilan konnun Allah o marani mismi yalta kasare annagaden kanko jibril o maki ana abwabal jannati futihata abwabuha bafe aljanna den fono onta fendo wa hurul ain tajayyanat hurul ain enno para wal wildan gadu barasi be ko no wada fe ko nata ka aljanna wal malaka yusafuna min rabbil alamin malaika be fono safini fejo mabbe bisudu wirwika be sabiti wonki makina ana anharul jannat no jandi aljanna din tafajarat jariyanan kasiran uditama ili ilande den fo anharun changol go min ma in ko ndiyan kayra kasumin dan tunata wa anharun changol go min asalin ko juri musaffan labinani wa anharun changol go min labanin ko kosan lam yato khayra lawnuhu dan waylata none mum wa anharun changol go min hamrin ko bere lawa atmarana fi yarobe ko dum kami don tindini tajri min tati halan haruno dembi deji ka sengole ko beje challudi o maka alaga alayka salam ya muhammadu lando burdo tode onno salmine in sita alfa amin o sida fala o wurnete dubi wulure annabijo maki wona dum falami be maka wayeto men ko falada annabijo maki ummati mofte ande yati no are min jamanun tawilun e jamanu woddudo yuhibbuna khamsan beida e piji joyi wayansawna khamsan beijita piji joyi yuhibbuna al mala ara beidi jawdi wayansawna al hisaba beijita haspore watakafa nasa hebe hula yimbe watama kadaballahu ara be susitikere alalen wayasmauna konanata ala lisanin kadende mabbe kwatlabu hayati kadabuno wurira anana taybe ina dabuno mayra ara jogi be yurmetake be ala be bawo an ara ko fote be jogade be woni nena gotobe wona ewbe redu woturundu wala yaqra'una alqur'ana haqqan badi be jangata alqur'ana alla on esobe bawo an wala sum ramadana haqqan badi be horata lewru alla hundun esobe bawo an o maki alla no tagi piji sappoene o jabite jeedi lutte jeedi fendo mabbe ko ben hulanmi be maki nam ya rasulullah ko ndu woni dim o maki ko adi kon alla tagi kulol o tagi hersa o jabite hersa kan o acca kulongal kaledi ara yimbe ben hulay tum hersata o tagi nyiri o tagi hege o tagi nyamobe o jabite dakam mi nyirindi ara yimbe ben ko nyama no wodi ko nyame no wodi kono faale aduna accata be nyama o tagi jeede o tagi jeede o jabite jeede ne o acca jeete ben e jayye ben kaledi ara goto jeya ko jeyi o maki dum ko fendo mabbe ko ben don aninimmi
ɓe maaki ko anin taɓe koko jawdi maɓɓe ɗuytoto hara ɓe miijitaki ko balɗe maɓɓe ɗuytoto ñande perduɗale temdere wogal ɗo ñallal haray a perdingal ko ɓen ɗon aninimmi jibril maaki ko min Allah halfini ɓen ɗon teɓe wona ewɓe reedu woturu ndum wala yaqra'una alqur'ana haqqan baadi ɓe jangata alqur'ana Allah on e soɓe ɓaawo an wala sum ramadana haqqan baadi ɓe horata lewru Allah hundum e soɓe ɓaawo an o maaki Allah no tagi piiji 14 o jaɓitey jeeɗɗi lutte jeeɗɗi fewndo maɓɓe ko ɓen hulanmi ɓe maaki nam ya rasulullah ko ɗum woni ɗin o maaki ko adi kon Allah tagi kulol o tagi hersa o jaɓitey hersa kan o acca kulol ngal ka leydi hara yimɓe ɓen hulay tum hersata o tagi ñiiri o tagi heege o tagi ñaamoɓe o jaɓitey dakamɓe ñiiri ndin hara yimɓe ɓen ko ñaama no woodi ko ñaame no woodi kono faale aduna accataɓe ñaama o tagi jeyde o tagi jeyeɓe o jaɓitey jeyde ne o acca jeyeteɓen e jayyeɓen ka leydi hara goto jeeya ko jeeyi o maaki ɗum ko fewndo maɓɓe ko ɓen ɗon aninimmi ɓe maaki ko anin taɓe koko jawdi maɓɓe ɗuytoto hara ɓe miijitaki ko balɗe maɓɓe ɗuytoto ñande perduɗale temdere wogal ɗo ñallal haray a perdingal ko ɓen ɗon aninimmi jibril maaki ko min Allah halfini ɓen ɗon kanko Muhammadu o maaki awa joni ɓernde am waalike yo malayika jommayde ɓaɗo malayika jommayde wino ɓaɗade jibril wimo ni o jooɗi to kanko jibril o maaki man yarsilka minna ya rasulullah ko mboye amen loote ma sa fatike ɓayɗum kadi be o maaka wona wakkitagol tum ɓaɗo o maaki anta an jibril wa mika'il wa asrafil wa ajra'il wa husamatu bunjedi wa suranu habasi wal fulali abbasi wa sibu rabbul hawla wa amma aliya alama bilma ko senna aliya jurata ndiyanɗa e an jure ɓe maaki kayfa nugu finuka kasange ma ko honɗum o maaki insita siyabu a siɗon yiɗi ko ɗi conci an ɗo ma ɗum Allah no itti hurlaka aljanna no ari ɓe maaki man yo salla alayka ko hombo e amen juulayma annabijo deyɗi o maaki so lootilan fakruju yalte min ko juulatanmi ko jeeɗolan o ma jallo jalaluhu mawni mango makko wa haka ja amrani ko ni kado tininirimi ko wi ko inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi alle malaikaji no julde annabijo so wi o ya ayyuhallazina amanu ko no jiyaɓe Allah gondimɓe onon kadi are o witi ko goɗɗo juuli ko wiyata ko allahumma aghfir lahu wa arhamahu yo Allah yurmemo yo Allah yaafomo siko kanko Allah non juuli ko wiyata ko mi yurmike mo mi yaafike mo ko on juulatanmi kanko ya rasulullah o maaki masha Allah o serali yaqulu mo maka ya ma'asarul muslimina kono yo jama julɓe iyakum mi haɗi on summa iyakum refti mi haɗi on bi duniya anna man talaba duniya goto wonjati ɗo anna faqat jalma nafsaka haray a toñi hoore maɗa man arada mono faala ni'matan nema ja'ilatan lannojan wa hayatan e gurda mutuɗatan yatan taƴeɗan wa sahawatan e sahaw faniyatan lannojan falyatlubu duniya yo on tigi jato anna kullu kasiran qalilan ko ɗuuɗi wo fanɗay kullu hayyun mata ko wuuri wo mayay kullu qawiyun wisa ko tiiɗi wolo ay o maaki yama sarol muslimina kono e jama julɓe kamsatu asiya en piiji joyi min musibu duniya ko masibo anna afaju min hunna rene e wonkiji mon e ɗin ɓe maaki nam ya rasulullah ko on ɗum woni ɗin ɓe maaki awal hunna arano e majji mawtul habib mayde giɗo ko masibo siko ɓiɗɗo siko nene goto siko weldiɗo ni lillahi walla rasuli o wi mayde giɗo ko masibo o wi arsani ɗimmuɗum mara atujani debbo bonɗo e galle ko masibo a hoolaki ma hoolaki kawtal ma ngal mo fottuɗa woyɗa tumude e ɓengu ma o wi ɗum ko masibo o maaki asalisu tataɓum ɗum majalisi suuyi joɗoniɗɗo bonɗo ko masibo arraɓe unayaɓum ɗum waliyun kasum ɓesraɓe dulluɓe ko masibo ko waɗɗa fiyo an e ɓengu ma yon fottu wo nawewa sa waɗali hunde sa haali ɓen nawata wirtu esraɓe ma hara an hiɗa andi ko ɗum haɗi kama daro o maaki alhamisu jawaɓum ɗum maliki jaali o lanɗo toñowo e leydi ko masibo o maaki ɗiɗo si heeɓi neɗɗo so renaki o bonne e wonki makko kimma o yaha o maaki man lam yubali omo suɓali mi nayi sayin ko honɗum e hunde yakulu o ñamata min halalin sino dage aw haramin ma no harmi lam yubalullah Allah on kadi suɓata mi nayi babin kongal e dambuɗen e adahulu o natata on tigi finnari kayi o maaki yamasarul muslimina kono yo jama julɓe iyakum mi haɗi on summa iyakum refti mi haɗi on bi duniya e an
o seerale makko gol ɗum kanko nulaɗo Allah hatta faragati duniya ha o seedi e anna maaju miñam makko no waali e leydi no wi e yaman e moɗani kanko maaju kanko e nelaɗo Allah koɓe nene goto ko akami narrada musidɗo e muynan nelaɗo Allah anda yumma mum yumma makko dañimo tun o faati ko yumma maaju muynanimo o enta tun noon ɓe sawi maaju haare ɓe heeɓi duuɓi 17 ko koose reedu emo bewi moɗani kanko maaju noddowo noddimo ka fewndo hoore makko emo waka yama aju bun jabali ko an yuma maaju bun jabali ko honno ɗanortoɗa annabijo on wopa haaɗeki mayde fewndo maaju ɗenƴi ɓengu makko indimo ya maliki ko an yo pullon e pambojji ma satti e o jemmane maaju indimo in kanata fajaru uya haɗɗan si tawi koko hoyɗumi ɗo hannde ko gonga fagade akrabatu duniya hare ndondi yiti ɗi hannde fagade raytu mawtu habibi rasulallah mi hoyɗi mayɗe giɗo Allah on walamma subhanallah bi hayri sibain ɓayde kanko Allah o wenni ko ɓuri moƴƴude wenne kanko maaju bunjabali o juuli subaha o waɗi puccu makko ngu rahilum bil madinati mo suti madina mo tinno yaadu ha o fotti e gorko nelaɗo on yo haɗanno e mo ɓe fotti ka hoore laawol on anda ko innete maaju on no inne Ammar bun Yasar on anda ko innete maaju maaju innimo min ayna ila ayna heɗa iwi honto eɗa yaade honto ya waliyullah angiɗo Allah on innimo min madina ila yaman miɗo iwi madina miɗo yaade yaman haka maaju bun jabal fakbarta mi haalanamo anna rasulallah gaɗa faragati duniya mi haalanamo annabijo seede anna maajum bojji wa buka an sadidan o wulli wullandu sattundu ha malaika ɓen wallimo wullude o maki ya Ammar bun Yasar ko anyo Ammar bun Yasar kayfa tarakta ko honno wayrirɗa amil madinati yimɓe madina baada mawto habibi rasulallah ɓawo nde mayde ogiɗo o maki taraktu mi acciriɓe ɓe sattira heɓe ɓilira o maki kayfa tarakta ha ko honno wayrirɗa ummin muminuna nene aissata mawɗo galle on ka nulaɗo Allah o maki samiwtu ha mo nani on no maka ko ayyumo ɗanake daɗɗude farandi amo hebbinade reedu mum coɓɓe wuɗade sabay la akirata yahi wattande jooma acci men sare anna o maki kayfa tarakta ko honno wayrirɗa asab rasulullah wondi ɓe nulaɗo Allah o maki mi acci ɓen hiɓe sattira hiɓe ɓillira bone wonaniɓe e juulinkinotoɓe ɓen ɓe kañum ko solindiɓe gaye julde mum eɓe weltidi gaye julde nden ɓe nennayde gaye waktu mayre si tawi ko kamɓe tun ɓe juulata fewndo juulete siko ka jama arano waɗi ɓur maɓɓe e julɗude ala ko ɓen wiyete naafiji Allah ha daali o lontine e ɓaawo ɓen lontotoɓe bomɓe yeeba heɓe julde jokka foti weli arma ɓe hawroya e ɓundu no wi'e hayu leyɗe hayuɗen ko leyɗe guluji 50 kala leydi no mari guluji 50 boyli kala woyndu no mari guluji 50 kankiranje kala kankiranwal no mari guluji 50 aynde kala aynde no mari guluji 50 bolle jundi kala mboddi no yaare lewru no reedu kala mboddi ma e toke ɓale ɗum ɗo fof ko marana ko accuɗo julde arano wonde e cellal ɓandu si tawi on tigi no selliken o juulali o kamba ɗo fof haray ko kanko marana waɗo o noon juula hande acca janggo tamo juula ndiyan no woodi awtinira waktuji ɗin waɗa engros ɓen eɓe juulata ɓen no fotater neraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki julde ko yarluye Allah ko giggol malaika ko sunna annabaɓe ko lasli limanu ko jaabinanayi ɗum aaden du'a'u ko jaɓanayi ɗum aaden golle julde ko barke e arsike ko kaafa e ayɓe ko añinayde aaden seytan ko tefayde hakkunde juuluɗonde e malakal mawtu julde ko fitolol ko gabru ko daɗɗuɗi le bange makko ko julde jabanto aaden monkari e wanakir ko julde yewtatamo ko gabru makko ha ñande dargal tumande dargal ngal laatoyi julde nden laato ɗuuɗi ka sengoli hoore juuluɗonde wonanamo kaskewal wonanamo koltuka ɓandu wonanamo annoramo no yaha yeeso makko wonanamo heedo hakkunde makko e yiite ngen wonanamo hujja hakkunde makko e landal ka joomiraɗo peesanamo mandakke ɗen yawtinamo ka sirate wonanamo cottirɗe aljanna sabu no e nder julde subbum hinaali e kandinaali e sennaali e jangin e du'a e teddingol ko ɓuri moƴƴude golle ɗen fof ko juulugol julde ka hoore wagutu timmina sujudaji ɗin e ruku aji ɗin hara wona suggoy ruggoy wande noon to no moɗa sonti ko noon kadi juulirta hara e julde makko nde mara fayida sottinde masabi bun sayib sottinde ben makko o maaki nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam landano fii ɓen solindiɓe gaye julde mum o maaki ko ɓen yeeboɓe waktu ibnu abbas maaki ko ɓen wiyete naafiji
o maaki ɓe acce julde nden si ɓe wirri ke gita yimɓe ɓen ɓe juulati yimɓe ɓen no sutiɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam maaki mo hawtidi e mo juulata hara mo fota e ñamɗo tewben makko seydina aboubacar siddiqi maaki mo hawtidi e mo juulata hara mo fota e ñamɗo tewgirengi seydina umar ibnu khattabi radiyallahu anhu maaki mo hawtidi e mo juulata hara mo fota e hebbinirɗon reedu mum ƴiƴƴiƴiri seydina usmana bun affan radiyallahu anhu maaki mo hawtidi e mo juulata hara mo fota e yarɗo beere aliya bun abi talibi karramallahu wajhahu maaki mo hawtidi e mo juulata hara mo fota e ñamɗo ko harmi nena aissata radiyallahu anha maaki mo juulata si waɗi jungo mum e nder ñiiri ndi diwnayi ndi haaca ndi wi'a yo Allah ittu barke an si ñaamilan o geddo haraw haaraali ɗum no selli e maako say ko Bukhariyu nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki mo juulata si waɗi jungo mum e nder ñiiri yaltay ka nder peɗaali makko ton poson yiilo e sera ñiiri ndin hawtudude e makko wo ɓerde yoora e mo ɓerde mum yoori wokku ka yite woni hoɗo makko ngon ajanallahu minha hawtudugol e bariru firndu no ɓuri hawtudugol e mo juulata sabu sa yaadi e bariru firndu e sagata mo juulata waktu heewi wonkiji no bonde ndiyam woni pet yarnu bariru ndun acca sagata o maya ɗon antamoɗa juula fillama ɗo e maako nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o maaki mo moosi e yeeso mo juulata fi tun weltanagol mo hara mo fota e yirbinɗo ruknu baytillahil haram nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki mo hokki ɓiɗɗo mum mo juulata fi on tigi no mari jawdi hara taƴi hakkunde makko e jomiraɗo moƴƴere mo hokki ɓiɗɗo mum ma bandirawo mum ma wasiyaɗo mum mo juulata fi tun on tigi no mari jawdi waɗɗo ɗum on heɓoyta tefoore annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ñande darngal yo Allah dandu en dandana en mo wallimo juulata hay siko seyre o ɓenni aray mo andile o ko geddo wallimo ko seminira wonki makko e geddi aray mo fota e yirbinɗo ruknu baytillahil haram o wari annabaɓe capane jeeɗiɗo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki ɓeɓe andanɗa hoore mon kadi no haɗa waɗɗorkoyi wono jakka e hunde ko woni e mum nafa wono tenirde e meselal dendanangal ko on tigi wallitorta ara sa wallitorimo nafa e mo a wallali mo fi waɗugo guddan hare an kadi a naati ka yamna unal ma un nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki ko an yo ɓiɗɗo adama koni reenu ɗengal mangal sabu ɗengal no ɓuri jandi sattude no ɓuri maayo luggude no ɓuri asama ɓantade no ɓuri jemma niɓɓude no ɓuri kaafa wilde no ɓuri kural yaccade no ɓuri lanɗo toñowo hulɓinade no ɓuri gilasi ɓuuɓude no ɓuri haaɗude diini ñamaku no ɓuri mawnude diini mawba no ɓuri dolnude diini ñaɓi ɗengal no ɓuri njuuri lewñude no ɓuri newade a diini nguufo no ɓuri labayede a diini coñci harir no laba ɓuri kanŋe no yacci ɓuri puccu no juuti ɓuri wula no aldina ɓuri jawdi ɗengal no ɓuri yiite wulde sabu si ɗengal ma ngal haalinima joni ko boni a wayre no Twitte ɗaɗi ka yaafi ko yaawi kon a tawa a naatino kaso awa ko wano noon e piiji ɗin fof sottinde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗuma nde annabijo hajjuno hajjuwi dawo o jogitorno ni bi halqatel kabatu